Estonia. Yang hadir Kongres UNPO sebagai wakil daripada negara dan bangsa. UNPO dan organisasi dunia sudah menimba bersama-sama berjuang tujuan kemerdekaan. UNPO juga benar berjuang pada kemerdekaan. Kerana konferensi itu sudah dibina di tadi barang merdeka dan ini kalau pun dijaga Soviet Union izinnya kat rumah kemerdekaan dan semua cek digerakkan itu. Kita harap Estonia akan berakhir segera. Jadi kita buat Estonia yang diambil oleh negara-negara dia negara mantan hidup tentang saja soal dia tapi hanya sebab diambil Estonia oleh negara yang pun angkia Estonia dia Iceland. Saya harap Estonia akan jadi Iceland di Jaya Mata. Now I will explain in English. My name is Joko Hassan Diki. I am President of Aceh Sumatra National Federation Front. I am intending to attend the UNPO meeting. In this meeting, we discuss the transport of population which has been done by the colonial countries. UNPO is an organization of countries which are not